Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 12. No ipangagyo dagiti abilin, katungpalin yu ida asi papasnag, taginayunan to ti Apo a Diyos yo, ti katulagan na kada kayo, kanti di agbalbaliw nga ayat na, kas inkarina kadagiti kapuunan nyo. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Damian, agparikutak ka ni Melita. Gaputa day talaglang lang ay ti amo ng aramidan. Ay, bayam, takasaritak to. Nagsardeng pa yan iti panagadal na. Kanayon akasta, ag-enroll, inton kwan, agsardeng manen, taipang pangruna na ti aglanglang ay. Ala, kasaritak to manan inton sumangpay. Ay, napatagdan iti biyagta, Damian. Kat imbilang ko idan ka ni Melinda at talaga ang nagapu kanyak. Kat jak ko makayat adakas ti pagbanaganda. Linda, bakit? Iso asike, bagbagaan talat taida. Iturong talat taida itinalintag adalan. Oh, adda kagaya man manang Melita. Di ka pasalsali. Nabartag ka? Anya kung matibibiyang mo, ah? Ada ni Papa, or-orayan na ka. Kaya't ang kakano akasarita. Anja kaya't aglisikan. Amapan ako ni tisilid ko. Nagalasan ti ugali day di Amelita. Bayampay laang lakay, nabartag. Iso nga inton bigatan akasaritam. Ay, Siyaklatan ti mapan iti silid na. ang mga nudyak makapagtepel kat madiswak dayta. Anya, Sana na nasaya ti aramidan ni Melita, Linda. bayamon, siya kun ti mapan iti silid na takasaritak. Kan asikaswak, gaputa na bartag. Rumor kayan, mama. Kaya't kunti maturag. Melita, Rumor kayan ko naman. Di kay kasapulan. anya, Ngamuk tupay matla nga sermunan dakmanan. sige, rumwarak nga rod. Ngam, amang ano kayat mo ti mangi paunag iti taraon. Yalaan ka, iha. Saan? Basta rumor ka. Rumor ka! Ala, sige, rumwarak kon. Basta di ka aglaaw akasta. Melinda, Nangag ko ti pa naglalaaw ni manang Melita, Mama. Kat amuklatan ada kayo ti linaawan na. ala, bayamon day jay, Melinda. Maawatak, tanabartak ngamin. Ngam saan ama iparbang ti kasing aramid na, Mama. Bastos matan. Bayamon, iha. Ibagak day ti ka ni Papa. Rimor ngamin itay ni Papa. Iso adi na nangag. Bayamon, awan ti parikot iti day taabanag. Nga, Mama. Melinda, anak, pangaasim, taituloy mo kumati agtungpal kadag iti bilbilin ti Diyos. Iti kastakat agtalinaad ti ayat na kan ka. Wan, Mama. Sipod ubing kami. Kastatin sursuruyo kada kami kanimanang. Kat aging gaita. Tungtung paliklagta, Mama. Nasayaat, anak ko. Tati man agtungpal iti pagayatan ti Diyos. Ti agtulnog kan agraam kan kuana. Kat nasayaat tumatibiyag na. Wan, Mama. Maawatak dayta. Agyamanak, anak ko. Kitbay ang Mama. Tatumulong ak amang palagip ka ni Manang. Maipapan iti dayta abanag. Nasayaat no kasta, anak ko. Kat agyamanak. Oh, adtoy mamilita. Mangan ka. Apay akas tati si Dak! Ay! Apay ngay nga imbundaris mo timakan. Ay! Ay, insabwag mo kanyak day talinaon ti baso. Tapno inton sumaruno. Ammom ton ti aramidam.
Nauma akon iti kastoy at ratom kanyak, Milita. Kunamlan asino kalaunay iti daytoy abalay. Bastos ka. Pumanaw ka iti daytoy abalay! Panaw! Wan, talaga mo't apumanawak. Gaputadikan maanusan. Ampun ka laang. Ngam naglastog ka unayan. Anyat ti kunam? Ulitom man? Apay, di mo among ampun ka? Awan babain mo nga ampon. Agraman nang ampun kan ka, katsak tampay. Awan respetom kadakwada. Anya si mapaspasawak ditoy. Mama, pudno ka di amay saak nga ampon. Anya? Sana pudno? Saan? Milita! Pakawanandak, ma'am. No imbagakin ni Milita may isang ampon. Ngamin, jakon maibturan ter aramidan na kanyak. Kitaan niyo, imbundaris na timakan ngayon sa ganak akanan na. Kalpasan na, insabwag na kanyak tilinaon ti baso. Pakawanandak, ma'am. Presi. Sige, ma'am. Itamot lang, agpakada akon. Mangkita kayon iti kasukat ko, ma'am. Nangro na tapapanawon na ko ni Ma'am Milita. Saan? Saan ka pumanaw, Presi? Bayam, takasaritak ni Milita. Anya, kastagayam tinapasamak. Naibagak namin idi ka ni Presi ti kinapudno. Gapo iti sakit nga ipapaay ni Milita kanyak. Awan ti parikot may papan iti panang ibagam kan kuana, Linda. Ti parikot, ket ni Milita. Tuk-tuk-tukak ti silid na, ngam di namot ilukat. Ala, bayam. Tadwata makisarita kan kuana. Nasaya at mat, talino katamtiri daw mo, Milita. Anya ti bagayo? Nga iparupayo kanyak amay saak nga ampon. Milita, iha. Itamot lang. Ang talawa kon dito eh. Itian niya agapong agtalaw ka. Gaputa may saak lang nga ampon. Talaga sa bali ti panunot mo, Milita. Imbiskit di ko mangagbain ka. Ngam talaga napuskol ti rupam. Awan utang mo anay imbaganakam. Damihan. Apay. Kabaalamon ti agbiag asiksika, Milita. Wan! Daka sa katao! Iso apumanaw akong dito balay. Saan ka pumanaw, iha? Pangaasim. Awan matlaang ti serbik dito balay. Saan ka di? Ngamin, ampundak laang. Kan nagpuskol ti rupak akas iti ko na ni Papa. Kaya't kayo akasarita kini Melinda. Sige. Agurayak ijay salas. Sumaruno kayo ijay. Papa, Mama, ada ka di basol ko. Takasla seryoso kayo? Awan, iha. Ita, tanakasango kayo adwa, Milita, ken Melinda. Kaya't ko nga ibaga daytoy. Damian. Nasaysayatan numamwanda, Linda. Papa, anya ka di dayta? Melinda, Milita, may sa lupas ni Mamayo. Ket saan ang makaanak. Isut gapuna ang nangampon kami. Ket da kayo dayta. Sipud maladaga kayo adwa. Inayaywanan da kayo. Impay miti amin na pamatag mi kada kayo. Insursuro da kayo itinasayata sursuro. Indalan da kayo itinalintag adalan. Ngam subag ka, Milita. Insuro mi kada kayo ti panagtulnog iti Diyos. Ngam sika, Milita. Jak makita ti bunga na. Damian. Ket ita, tanaamuan yon ti kinapudno. Dayta ko matimay sapay amang iduron kada kayo. Tapno agbalin kayo anasayaat.
Wan, Papa. Kat pakawanandak, no adaman dagiti nagbasbasulak. Kan no ada nagkurkurangak. Pakawanandak, Mama, Papa. Katsika, Milita. Iti ka nito ang nagtultuloy pa ilaang tinaalas nga aramid mo. Awan tinasayat a pagtungpalan ti biyag mo. No di kag tulnog, kan agraam kada kami anang ibilang kan kakaspudno nga anak. Sigurado adakas ti mapasamak kan ka. Kan ad-addan asana nasaya at ti biyag mo. No di kag tulnog, kan agraam iti Diyos. Papa. Iso amanipod ita. Tikayat ko. Agbalbaliw kan, Milita. Oh, ato'y tigatas manang Milita. O minumta. Ada ka di parikot? Pinabainanak ni Papa. Kunana anagpuskol ti rupak. Nakunana dayta. Gapo iti panang sungsungbat mo kankwana. Awan ngamin ti respetom kadakwada. Siguro kat napunuan damatan kan ka. Ngamin talaga mo't abastos ka kadakwada. Saan ka di? Anya? Nakauy-uyong ka pa'y. Uray siya. Kanayon nakasaktan. Amin akwartak amakitam, alaam. Kan amin agamit ko, ilakom, tapno laang ada pagbarkadam. Melinda. Iso nga ita, pangaasim manang. Agbalbaliw ka kuman. Agtulnog ka laangan kada papa. Kang runaan na, agraem ka kadakwada. Ngamin, utang tatibiyag ta kadakwada. Impaay da ti pamatigda kadata. Saan data abinaybayan? Ija mo ti barkadam. Kat ituloy mo ti agadal. Agbalbaliw kan. Agbain ka kuma kada mamakan, Papa. Apay nga imay ka dito'y ayan ko. Saan ka kumaamang singa, Ma'am Milita? Kun pasensya kan, gaputa dinak pinalubusan damam kun Sir Apumanaw. Agkidawak lang iti pamakawan kan ka. Manang Presi. Ha? Pakawanan na ko, Ma. Saanan ang maulit ti kinauyong ko kan ka. Ikarik. Nasaya at magtanaka-amiris kan. Ay na, Ma'am Milita. Ad-ada kumapay apumintas ka. Nukasla ka kin ni Melinda iti kinasingpag. Ha? Ala, bayamon day jay, Ma'am Milita. Tinapatag kat agbalbaliw kan. Ngamin, pagsaya atam matlaang. Kumusta ita ni Milita? Kanayonan nga adda diti balay. Gaputa saan nga rudan nga agad adalpay. Ken sumursurot ka dagiti aktibidades iti simbaan. Iti na minsan, simurot iti medical mission. Nasayat no kasta. Katsika, kumusta ti panakilangan na kan ka? Awan parikot. Sagay salat ti sauna no kasaritak. Ket maawatak dayta. Gaputa mangan numabain pailaeng. Agyamanak, tanagbaliwan. Wana. Isumot la ti madaksan no aging gaita. Ket day talagas gastos iti kwarta. Akadwa na dagiti gagayem na ter aramidan na. Malagip mo pa ay tay panang pabain mo iti kankwana. Bayam laeng. Nalabit aday jay pa'y timay saan na magbaliw kankwana. Damian. Ampun taida. Kat napatagdan kadata, Linda. Iswanuan yaman tinaysawang ko kinimilita. Pagsayaatan na mutlaeng. Papa, kuwa ko, Ma. Anya dayta, Milita. Pasensya kayo, numasi nga kayo iti panagbasa yu iti newspaper. Anya ti bagam? Papa,
Mabalin ka di nga agyan rolak manen, iti day ti apa nagsasarak. Anya? Kat, ikari ka sa anak ko nga agbalog pay. Ipalpas ko ti kursok, papa. Sige. Papa? Sige. Agenroll ka. Kat ikarim, asaan ka nga agsardang, ha? Uwan, papa. Papa. Oh, inarakop na kamatan. Uwan, papa. Ngamin, da kayo ti the best a papa dito'y lubong. Anya? Ay, agi mo na O may Melinda. Tarakupan kayo adwa. Papa. Amoyo, Melinda, Milita. Ampun kayo kini mamayo. Ngem, napatag kayon kada kami. Papa. Isuasapay la kumata itultuloy yu ti agsingsingpet. Ken ituloy yu kumati kanayon na panakimisayo. Iti kasta, kanayon nga damaadal yu asasaw ti Diyos. Uwan, papa. Uwan, papa. Agyaman akno kasta, anak ko. Laglagi pa niyo kumakanayon. Ano ipangag yu dagiti bilbilin ti Diyos. Ket tungpalan yu ida as ipapasnek. Taginayunen to ti Diyos, ti ayat na kada kayo. Uwan, papa. Uwan, papa. Maawatak itanday ta. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Oh, anya ti makunayo iti daytoy inangay mi ken ni papayo apasken para kada kayo, anak ko. Panagriknak kat sa anak nga ampon, mama. Uwan, mama. Ngamin, inampun da kami nga agpaiso. Ngam ipakpakita yu ti pamatagyo kada kami. Agyaman kami unay. Mama, papa. Ala, di ka agsangit. Madadaal ti make-up yo. Sapay nagpipintas dagiti kawis yo. O ala, anak ko. Umay kayo, ta sumango tayo iti lamisaan. Kat agkararan tayo pay, kas panagyaman tayo iti Diyos. Uwan, mama. Siya kung tagkararag. Papa, mama. Tasyak ti mangyabkas iti panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti agtultuloy nga ayat na kada tayo. Ayatan kan bendisyonan ti Diyos Apo, dagiti si pupuso nga agtulnog, kan mangipangag kadagiti bilbilin na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.